myaka irenga 12 yose Kigali City Tower KCT ariyo taje ya mbere mu Rwanda. Gusa ndagira ngo nkumenyeshe yuko ingoma zamaze guhindura imirishyo. Ushobora kuba utunguye n'iyi foto, gusa icyo wamenya nuko iyi nyubako mu minsi iza irabiteretse mu Rwagasabo rw'imisozi igihumbi. Ushobora kuba wibaza inyubako zigiye guhiga Kigali City Tower yari imaze imyaka 12 yose ari iyoboye mu Rwanda nk'itaje ya mbere. Izi nyubako ngiye kukubwira ni imishinga y'inyubako ndende zigiye guhindura ibintu mu mujyi wa Kigali, ubundi bigasiga umujyi wa Kigali ugaragara nka Paris, Beijing, Tokyo ndetse n'iyindi mijyi ikomeye ku isi. Ibi nkubwira ntubishidikanyeho cyangwa se ngo ubyumve nk'inzozi, kubera yuko imwe muri iyo mishinga yatangiye gushyirwa mu bikorwa kandi yindi igeze ku kigero cyo hejuru cyane. Ni mu nyemerere turebere hamwe imishinga 5 ikomeye y'inyubako ndende zigiye guhindura ibintu mu murwa mukuru wa Kigali, zikawusiga umeze nka Singapore. Wumve neza yuko muri iyi mishinga ngiye kukubwira hari inyubako izaba igeretse inshuro 29. Ibaza icyo kintu. Tekereza nawe, fata City Tower ukuntu ingana kuriya, ubundi yongereho andi mataje 12 ugana mu bushorishori bw'ijoro. Reka dukongeze turoshe mu mwijima turebe ikihisheyo. We nta kindi usabwa, fata ikaramu n'urupapuro ubundi wubura inyandiko turebe ikiri inyuma y'inkuta z'umwijima. Mbahaye ikaze mwese, Dive Corentin niko nitwa. Hano turahera ku mwanya wa 5 tugana imbere. Ku mwanya wa 5 turahasanga umushinga w'inyubako yitwa Inzovu Mall Project. Uyu nguyu ni umushinga uri kurangira w'inyubako y'agatangaza iherereye ku Kimihurura ahateganya na Kigali Convention Center KCC. Ni inyubako izaba ifite agaciro ka miliyoni 68 z'amadolari ya Amerika. Ibi ngibi bituma biwugira umushinga mugari kubera yuko hazaba harimo ibintu bitandukanye. Kubera yuko iyi nyubako izaba irimo amaduka asaga 40. Hazaba ari amaduka yo ku rwego mpuzamahanga kubera yuko hazaba afite ibirango mpuzamahanga ibizwi nka brand. Iyi nyubako kandi izaba ifite icyitwa Kigali Skyway. Urunguru ni uruziga ruzenguruka rutanga amahumbezi, rukunze kugaragara cyane mu gihugu cy'Ubwongereza mu mujyi wa London. Gusa ndakumenyesha yuko bidatinze mu minsi iraza uraba uri kurureba i Kigali. Uru ruziga ruzaba rufite uburebure bungana na metero 40. Ibi bikazafasha kuryoherwa ubuzima n'abazaba bitegeye Kigali bari kuyitegereza n'amaso. Ikindi kandi iyi nyubako izaba ifite hoteli yitwa Odaris Hotel. Iyi ni hoteli izaba ari igitangaza kubera yuko izaba ifite inyenyeri enye. Ikindi cyihariye nuko iyi hoteli izaba ifite ibyumba 95 ndetse hejuru kuri iyi hoteli hakazaba hari ikidendezi, swimming pool cyangwa se piscine muri make. Ndavuga hejuru ku gisenge cy'iyi nyubako. Ibindi byare kuri iyi nyubako nuko iyi nyubako izaba ifite icyumba cy'inama cyo kwakira abantu barenga 400. Ndetse kandi ikagira na parking nini ishobora kwakira imodoka zigera kuri 500. Hakazaba harimo n'ibindi bintu bitandukanye tutarondoye haruguru. Ikindi wamenya nuko uyu mushinga uri kugirwamo uruhare n'itsinda ry'Abafaransa ryitwa Groupe d'Avar. Twihuse reka tujye ku mushinga uri ku mwanya wa 4. Undi mushinga w'akataraboneka ni inyubako ndende igiye kubakwa na iruhande rwa Convention Center. Ni inyubako bita Parkland Center. Mu byukuri umushinga w'iyi nyubako watangiye kubakwa muri Mutarama 2026. Iyi nyubako izaba iherereye kuri Convention Center, izaba ifite amagorofa 25 ndetse n'uburebure bwa metero 140. Iyi nyubako y'akataraboneka izaba irimo hoteli y'inyenyeri 5, 5 stars hotel, ibiro bigezweho, inzu zo guturamo mu rwego rwo hejuru, ndetse kandi ikindi cyari kuri iyi nyubako nuko izaba ifite piscine hejuru ku igorofa rya 15. Ikintu kihariye kuri uyu mushinga nuko uyu mushinga uzaba ufite ikiraro cyo mu kirere. Ni ikiraro cyo mu kirere kizahuza iyi nyubako ndetse na Kigali Convention Center, Sky Bridge. Ibi ngibi bikazafasha abantu kwambuka bitabafasha umwanya. Iyi nyubako izaba yubatswe ku buso bungana na metero kare 74,000. Izubakwa ku bufatanye n'ibigo bibiri, Parkland Group ndetse n'ishami ry'ikigo cy'ubwubatsi cyo muri Portugal gikorera muri Afrika, Moto Ingil Africa. Ibuye ry'ifatizo ryo kuri uyu mutameno ryashyizweho kuwa 15 Mutarama 2026. Ni mu birori byitabiriwe n'umunyabanga wa leta ushinzwe ibikorwa remezo, Ambasaderi Uwihanganye Jean de Dieu. Iyi nyubako rero izaba ifite amagorofa 10 azakoreshwa nk'ibiro by'ubucuruzi. Kazaba ari inyubako izaba ifite hoteli y'inyenyeri 5, ikagira piscine ku igorofa rya 15. Hazaba ari inyubako idasanzwe. Uyu mushinga wa Parkland Center biteganyijwe ko uzatwara agaciro ka miliyoni 62 z'amadolari ya Amerika. Ni ukuvuga yuko ari hafi asaga miliyari 100 z'amafaranga y'u Rwanda.
Ku mwanya wa gatatu turasanga umushinga witwa Kimironko Kamasho Complex. Uyu ni umushinga uzatwara arenga miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Akaba ari umushinga uzasiga indi sura mu murwa mukuru Kigali. Isoko rya Kimironko rikubiye mu mushinga munini uzwi nka Kimironko Kamasho Complex. Uyu ni umushinga ugamije kubaka ibikorwa remezo bigezweho muri aka gace. Kimironko Kamasho Complex ni umushinga mugari w'ubwubatsi watangijwe n'abashoramari b'Abanyarwanda bibumbiye mu kigo cyitwa Gasabo Investment Company cyashinzwe mu mwaka wa 2013. Muri uyu mushinga munini kandi ugezweho hazaba harimo isoko rya Kimironko, habemo gare ya Kimironko ndetse n'ayandi mazu y'ubucuruzi azaba aherereye hano, bikazatwara miliyoni 100 nk'uko nabibabwiye z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa kabiri turasanga umushinga w'inyubako ebyiri z'impanga Kigali Twin Towers. Izi nyubako ebyiri ni inyubako za Kigali Financial and Business Square. Uyu mushinga ugeze ku kigero gishimishije kubera yuko imirimo igeze ku gice cyo gushyiraho ibirahure byo hanze, amashanyarazi ndetse n'ibindi bikorwa. Wumve neza ko izi nyubako zizaba zegeranye na City Tower, ariko umuntu wese uzajya uburi kure azajya abona ko City Tower ari akana kurizo. Uyu mushinga watangijwe n'ikigo Equity Holding Venture Capital, ni ishami ry'ishoramari rya Equity Group. Naho imirimo yo kubaka iyi miturirwa iri kubakwa n'ikigo cy'Abashinwa cyitwa China Railway Jiangchang Engineering Company. Uyu mushinga ufite agaciro ka miliyoni 100 z'amadolari ya Amerika. Akaba ari inyubako ebyiri, itaje imwe izaba ifite amagorofa 28 ndetse n'indi izaba ifite amagorofa 20. Ku mwanya wa mbere turasanga umushinga w'inyubako ndende mu mujyi wa Kigali. Akaba ari inyubako izaba yitwa Kigali Green Complex. Ubyumve neza yuko iyi nyubako izaba ifite amagorofa 29 hejuru y'ubutaka ndetse n'andi magorofa 6 munsi yabwo, byose hamwe bikahita biba amagorofa 35. Iyi nyubako izaba iherereye rwagati muri Kigali, ahahoze ikigo cy'Abafaransa ndangamuco Central Quartier Français. Iyi nyubako Kigali Green Complex ni inyubako iri mu mushinga w'ubwubatsi w'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB binyuze mu kigo Ultimate Developers Limited. Uyu mushinga byitezwe yuko uzatwara miliyoni 68 z'amadolari ya Amerika, ayangangana na miliyari 81 z'amafaranga y'u Rwanda. Bikazahita bigira inyubako igitangaza ikitwa ko ariyo ya mbere mu Rwanda ndende nyuma ya Kigali City Tower yari imaze imyaka irenga 10 n'ingahe yose yari iyoboye uru rutonde. Reka mbashimire mwese Dive Corentin niko nitwa. Icyo mbifuriza no gukomeza kugira amahirwe masamasa.